ensi n'ebyayo Nisa Grace Mwesigwa. Munsi n'ebyayo okuwumula tikuba kutuuka bikaala tusetuka. So episode 2 tuirayo mu normal programming Council Samuel Akalia Amawa buterevumba mukutusaku Grace olisomesanga abantu kumefuga independence. Yes. Era nendo okukwebaza olwa information jogirenga otutusaku wabula ife tujati twetegereza nti abana Uganda bangi abakalifu na mefuga mu byenfuna n'ensonga lwaki ni wankubairenga Uganda erijaguza independence. There is quite a big number of financial independence abaza financial independence n'ensonga lwaki twasazeewo munsi n'ebyayo tukutuse kwa amateeka agafuga okwewola osobola okwewola n'okuwolwa osobola okutegeera newala nti okunigirizibwa kubanga mu nsonga y'ebyenfuna abana Uganda percentage nene ino lyene nga amazima amatuufu bazira bwetwaze mu nsonga eyo tujja mu bibuuzo nga abaana bangi abali bandibwa fees era nga n'omuwendo gw'abasaswire ku fees yoyo abazaire bamwewoze buki bwewole tuli mu mbeera tuli kukununkiriza kumala ku mwaka guguno gula ku bwa myezi mitono giti aye nga abantu baliwenera n'amabanda therefore kitugwanira okwongera okwegera awalala omuntu ategeere weewaawo tulijaguza independence yene nze ng'omuntu mbona nga ebirumira bingi agona amazima mu makulu g'ekigambo ekyo aye nze oida kungana nekune kuba no bawedere banange abakalifu na financial independence obwetwaze mu byenfuna tubone butya bwe bayambibwa obutanigirizibwa n'obutatulugunizibwa n'esiimi okuba n'enkyo lya leero kale zera n'esiimi okuba niwo olunaku olwaleero era mukagwa emboozi ife ejja kubanga etandika otojera NBS kwoli era yakatwegeita ku wano wolewe n'atuufu Oriogeti mu program ensi n'ebyayo Nisa Grace Mwesigwa. Kale mukagwa butika otandike buterevu okweyongera n'emboozi ey'okuwola n'okwewola empiya. Council, yes, ebisira bingi abantu ajja okwewola empiya wabaako okuba sayiningirako. Either nga kusayininga ku ni next of kin, yes, oba omuntu gwosinga kuwulira mu mirembe oba gwewesigama ku mumbeera embi n'enungi. Next of kin, of course, abantu bakidefinize mu ngeri y'endawulo, either mukyalawo oba mugandawo oba workmate wo oba mukwano gwo. Ekibuzo kiri kyayiteeka nti wabaawo kyebeta spouse consent oba mukenkedewo okutaakusigimaaka. Pegano nenda kutandikiraawo neyanziza. Waliwo ebiseera ebisinga mu kuwola sente okusinza ku kika ky'okwewola omuntu mwagwa era bananga abalituulisa ano tegawoyina amatu n'alina peeni gigeme. Ekisookera irala Samogan endagaano y'okwewola tebaakuba baddewo. Eri abantu abagwa mu nsobi bamweta ati otusayiningire ku wano bamuwaayo mulala kitundu yalumuka nga alowooza ati nibina ebyobulagaano bw'okukyala ati ndi sayiningira sente dababaddewo yasayininga akati ife mutu wakaife tukole tuje yetwejiira endagaano y'okwewola ababaddewo babeeta ba guarantors toba mudulizi oba muyima era okuba omuyima toli bwa kukonfaminga nti akalya awoze Grace oli kweyama nti bwe dirire ma Grace ninze ndisasula akalya nenda uleri okubombera ku omuntu omukono oba olukikizaganya n'okwewola kwe. Yes, era singa bidema niwe okuba omuyima yakwambagana okuba omuyima n'okuba omudulizi bibiri byandawulo. Tulina omuwendo gw'abantu nga bajja bamufera ole yamukoba atya nti ndikwenda afuna ku sente nkoleraako akalagaano kuyita kali eryo nje nfune ana akasente ndakudiiza bangi mugwire mu buzibu mutyo bakola awo ekiragaano nero si wano yakuba ku stamp na buli kimu atya nti bali kwenda kutuwaayo miliyoni 10 wano ndakudiiza endagaano yida ole yajja yeewolera kuyita kali amwine aye nga nigwali ni mwene itaka eri omutuufu eyikobane yalirimu eri okulowooza mbu bali kufera banka olwo yamala yatandika kabiri
okutulirira nga bamufuukira ekizibu. Tulina omuwendo gw'abantu ayideeko ewuwo niyeekubikiza ku nnumba yo ebifaananye kituufu n'agyewoleraku nga toyidi nakuwa ye nasula ebifaanani ye nasula yeeramu mbali mu ikoona ono mukwano gw'obuliddo muba mutyo akoba ekyo kizabuzibu omwoyo baba gundi tuwaya tutyo yayemerere n'oba akuba yayemerere baanasula yakola ati n'ati yaje bagisubmitting ni bank said takola kye tweta due diligence chief therefore nenda okubiriza abantu baife nga tutandikira ku ekyo ng'ekyokwegoluna ku lwaleero olebwa akweta ati don signingire ku ndagaano eno ndijja kwewola ssente to signinga nga muyima nga mudulizi o signinga nga muyima era bashiwa nti ekyo kyotegeeza nti ngendereiro njirota kuno omukono nga mazima ndi mumalirivu nti wedirire magundi ninze ndi disasula siginicha ya garanta abantu bangi n'abagwire mu buzibu abali kumpuliriza abalimi b'ebikaado nga weeyimirira omuntu mu banka aye nga n'olwaleero ssente buli dofuna weedido tropico yadidemera obubanka buli mu byalo eyo buli kukoodoola ebintu by'abalimi nga banka yadirobera lwakweyimirira kati ate ekirumani kino Grace nze nimye ebikaado ni mukyala wange yakolera emirimu gye yajja yeeyimirira mukyala mwine mu banka otyo aye mu kutunda ebikaado bya ife nze ni mukyala wange sente dijja ku account ya mukyala wange omukyala eyeeyimirira owundi olegwe yeeyimirira alemereirwa okusasula banka etandise odemera ku sente dineda ife idukira nze tyabirimu pointi yange eri nti mukyala iwe oba mwami iwe kimena mateeka era kimena buntu bulamu kibayuzizaku n'amaka iwe okweyimirira omuntu nga mukeewo tayidiiku kubanga okweyimirira weenooba ofuuse mwewozi okweyimirira omuntu ayekwewola ssente weenooba oli kitundutundu kuyibanda eryo oba ojoininze ole mwine yewoze so ibanda lya babiri yesebo okabukoba oti anti ono muganda wange oidi ali ati nati anti fizi w'abaana biki kituufu ebyo byawaimwe aye twafuuka omubiri mulala lwe twanjira obufumbo 1 + 1 equals 1 okono okubala kwa kanisa na bwe kityo at least kikola amakulu ontegeezeeku batayida bwa kugema byange mulina lya ibanda lya mulamu wange lyenta ategeera ku bibiina byaimwe mu Central Market wano weeyimirirayo mwino balali wakitaka taidiku era mbona abantu ole akali nampa kwendaga muntu yo ontere kwa n'omukono iva ali wakitaka taidiku ona ali gano bali musabendaga muntu n'omukono bamuwaire mitwalo 4 alowooza mbu kinene kumba ali muwe mitwalo 4 lutanko ayengo lutanko lulimu eirobo lyali kumiriraku taidi lwabaka ojo okutuukayo mu banka ati anti siginichayo yino tine iyo eno tine endaga muntu yo nikana akafaananyi tiikako ironi ya mitwalo ya milioni 8 ayenga bakuwa kwena ne yakuwa kwena yageme eno ni yejira Dubai oba Canada bona bwe banona buli kyempaka isa mu myaka jona ni balo nga toyidi dera feyo sigini kyesooka garanta ekintu ekyokubiri ni kino kyobuuziiza obuuziiza ku kintu kyebeeta spousal consent mu mateeka bw'obanga oli kwewola essente ebiseera ebisinga bungi bakubanda omusingo pegaana omusingo ogwo emirundi kamaala guba nga gugwa ku bintu bya famire numba mwetusula itaka kwetulimira n'ebigwa mu ituluba eryo yes kiragirwa era kiteekwa okolebwa nti nga nze nkaali kuwolebwa ssente kunumba mwensulanga n'omusingo mukyala wange ateekwa okuba ng'awaireyo olukusa ni spousal consent eno olukusa lwa mukeewo spouse ateekwa okusayiningaku iwe idibwe kiruma abakyala bangi banandulira ku kino okuba nga oli bwa munumba oli awo nibayida nibawandika ku numba ati for sale
Nga baba abaana yabalekaawo toyidi kuye byatandikira toyidi ki n'oluisi esente yadyewola kujja kufuna muwali kwawo oyidi abali ulisensi n'ebyayo abagwa mu ituluba eryo ng'ole yajja yeewola esente ati ndijja akola business yasinga yamaka yajja eigula eryo mikwano gye bamusomeramu ati leero guno oguliyo gwa Seno na Cherusi buli mu ngeri tiimu eneeteekwa okuteeba tienda kuwa kankulanta loda bya mizaano nze ndiye dikoma ati guno omupiira buli mu ngeri eno dikodi eno kikibikibiche esente dona ya debatinga kutalafia ati ntaire sure baade yabati swi enumba etyo bwegoloire n'ensonga lwaki omukyala mwe ali waka oba iwo omwami mukyala obwo abana ali kwewola oteekwa okusayininga oteekwa okuwaayo olukusa nti mwe ababiri mwekiriza gainia yes ekiyiranga kyona bibagema ku mwembi era kyene ekyo kitegeeza imwe abawozi b'esente banka ano editera okufunira obuzibu nidiko bambu balooya tuli bayibi omukyala bw'abati yasayininga muka Grace bw'abati yasayininga ng'owola Grace yes nidirema Grace yokusasula Grace yakubuze oyidi okuwamba enumba tukulwanisa paka akulemesa kutola ku mukyala oyo numba yes mumateka tikikirizibwa singa ababiri twata ku mukono yeza yogitwala kyova amabanka mangi agavayo nibako bati balooya abayibi bakyamu nze nkuleke otwale enumba ya namwandu wawola iba sente ng'omukyala tayikiriza tayibidina iba amufiireku mukazi waitu ali muno niba amulekwa iwo idye kumufulumyamu oti bank property for sale omusingo guba guli gwa family omwami n'omukyaba ino sayininga bateekwa bw'oba oli kuna sigini kyandala ozira musingo iwo omuwozi wa sente Seruganda nkubikiire ozira musingo gembera muwe naawo abantu bafumintize kantu ako twire Oriogeti program ensi n'ebyayo Nisa Grace Mwesigwa BS empuliziganye